jingpule baman kasmi. Kajingpule na kakita mujona kalenong kabalai kadkhod iwei hadu shipho. Sashisin utrai ulakren ha ujona. Dupen kre banne chaninave shagata kanongba bakrau pat dupin bana haki ya kakubor bangala ai hapi. Kumta ujona ulapen kre pat ulale chaninave kumba utrai ulayathu hau. Kaninave kalalong kanongba kabahe patlashimpor laisngi banyait lingba jungka. Ujona ulasdang banyait lingba kanongba anna ulayat shisngi kenti ulapin bana hapo saupo sngi ya kaninave ansa penjan. Kinong ninave kilanged hau Blei kilayakut lang baway ubriu udai bansha jingen bad kipat paro nadu ubakrautam hadu ubaretam. Kidei ban pong da kijain birni ban beni baki lakilla kabamon. Haba usim kanidave ulayo sngo shapang kata ulayeng join na kakhed jungu ulalau ya kabrandi ulapong ya kijain birni bad ulashong ha udbay. Upha kajingteb ha kinong ninave kani galong hukum na usim bad kirangba hima jungu. Ombed manu banbam ya kibriu kijinri bad kilang broad baro lamana bakimdei banbam ne bandi. Baro kibriu bad kimbrad kidei banpong da kijain birni manla ubriu udei banduai de shisha ha ublei bad uwei pa uwei udei ban ino ya kilinti bomman. Bad yaki comes new ba ulale. Lese ublei un killa jingmon lese un bitar shu bad ngin yam. Ublei ulayo ayu kilale ulayo kumno kila ino ya kilinti bomman. Kumta ulakilla jingmon bad shem le shu ya kata ka ka bashir ka ba ulakirmen bande. Ka ktien jong utrai. Kasam san puwei kadkhod iwei hadu ar shipo hadu khadwei bad khathin riu hadu khathin yu. Do isin yanga ablei kadkum kajing jume. To pendam ya kapap junga da kajing spoon bakrau jume. To side par ya kasang junga to penkhut yanga na kapop junga. To thau hanga kado nun kabukhut ablei patubu hanga kabensim kabatumai bad kabayai ne. Wat be no yanga nakmat jume. But wat weng no nanga ya kabensim kajingkhut jume. Naba memmon ya kajingknya bad ladanga terwa kajingknya thangru men padang satya. Kajingknya junga kanlong kabensim kabasngosi ya kado nun kabasngosi bad pasngoren ablei men kentan. Ka gospel kadkum ulukas kalenong kabakhatwei kadkhod arpu khandai hadu lai puar. Kadba kipad ba kidang yelum saudong ujisu ulakren sakumne ani ka jings new kiriu menta kiepan ka kampela Henry ai haki laitang ka kampela ujona. Kumba ujona unong yathu ulupa ulalong kadag kashin yakipad nidave kumta ru ukhun ubriu unlong kadag kashin yakipad menta. Hak akhir kasngi kasim nashathi kansayeng penmudui ya kiriu menta. Kalawan na jangai ba matsngap ya kijing hikai basta jang Solomon bat hangni don uwei ngaong hapi ubakam kraw ban ya Solomon. Haga akhir kasngi kinong ninave kinsayeng ban penrem yipi na marba kila kabamon tang shuyos ngo ya kajingya lap ujona
Henry hangni don uwi ngong happy ubakam crow manya ujona ka gospel jong utrai.